Inkuru za Irani ni zimwe mu ziri kuza ku mapuro z'imbere mu binyamakuru bitandukanye ku isi. Mu biri kugarukwaho cyane harimo n'iyimikwa ry'umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei wagiye asimbuye se Ali Khamenei Ayatollah uheruka kwicwa n'igitero cya Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Mojtaba uturuye n'abamugira amajanja bamutega iminsi ko nawe ashobora gukurikizwa se mu gihe gito. Ni umwana wa kabiri wa Ayatollah Ali Khamenei yavukiye muri Irani mu mujyi wa Mashhad mu mwaka wa 1969. Uyu mugabo nta mwanya n'umwe yigeze agira mu butegetsi bw'iki gihugu, ariko afatwa nk'uwagira uruhare rukomeye mu gufasha Irani guhagarara kigabo mu bibazo iri gucamo muri iyi minsi. Avugwaho umubano udasanzwe n'itsinda ry'ingabo zo mu mutwe wa Islamic Revolutionary Guard Group, ubuhanga mu miyoborere cyane ko yakunze no kugaragara mu bihe by'amatora. Mojtaba kandi yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2019 bamushinja guhagararira se kandi ataratoye byemewe n'amategeko. Iyi ntambara ntabwo iri kugira ingaruka kuri ibihugu gusa, kuko yoteteye n'ibihugu by'ibituranyi birimo ibirindiro n'inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Qatar, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudite, Iraq ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Urupfu rw'umuyobozi w'ikirenga wa Irani ruri mu nkuru z'incamugongo abaturage ba Irani bumvise muri iyi ntambara. Uyu mugabo wishwe kuwa gatandatu tariki ya 28 Gashyantare 2026 nka zimwe mu nsinzi z'ibitero bya Israel kuri Irani. Ariko si uyu mugabo kuki ari wagambiriye kuraswa kandi ari perezida? Ubundi se ni iki yaba yarabangamiye Israel cyangwa Amerika ku buryo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyishimiye? None se Ali Khamenei wishwe yari muntu ki? Ayatollah Ali Khamenei yavutse ku itariki ya 19 ukwezi kwa kane mu 1939, avukira mu mujyi wa Mashhad muri Iran. Yavukiye mu muryango usenga kuko se yarasobanukiwe cyane ndetse anakora imirimo y'idini. Akiri muto, Khamenei yize Quran, amategeko ya Islamu ndetse na teoloji. Yagiye mu maseminari muri Mashhad, muri Qom, hamwe mu akomeye mu yigisha amahame y'abashia. Muri aya masomo yagaragaje ubuhangange bwatumye anamutazira aka kazina ka Ayatollah, bisobanuye wahize abandi. Mu myaka ya 1960 n'1970 nibwo yinjiye muri politiki ya Iran, aho yarwanyaga ubutegetsi bw'umwami Mohammad Reza Pahlavi, ibyamuviremo gufungwa inshuro zitari nke. Kubera uko guhangana yaje kumenyana na Ayatollah Ruhollah Khomeini wabaye umuyobozi w'impinduramatwara mu mwaka wa 1979. Iyi mpinduramatwara yamaze igihe cy'amezi 16 kuko yatangiye muri Mutarama 1978 kugera muri Mata 1979, ndetse isigaye ihitanye abantu 60,000 kugera ku 100,000. Impamvu y'impinduramatwara yari uko ubwami bw'abategekeshaga igitugu ndetse bukanacecekesha abashaka kutumvikana nabwo. Ikindi cyari ikibazo cy'ubukungu butageraga ku baturage bose kubera ubusumbane. Indi mpamvu inakomeye yari umubano udasanzwe wagaragaraga hagati y'ingoma n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyatumye abaturage bibaza niba ubwami bwabo bwumva Amerika kurusha abaturage. Ibi nibyo byatumye abaturage biganjemo abayobozi b'idini, abanyeshuri n'abandi bisanga mu mihanda barwanya ubutegetsi, maze kuwa 16 Mutarama 1979 umwami ahimba impamvu yo kujya kwivuza. Ahunga n'indege yerekeza mu Misiri, nyuma muri Maroc, Bahamas ndetse no muri Mexique, mbere yo gutura burundu mu Misiri akaza no kuhagwa mu mwaka wa 1980. Nyuma y'impinduramatwara mu Kuboza 1979, imitegekere ya Iran yarahindutse, ihitamo kugendera ku mahame akaze ya Islam. Bashyiraho systeme y'imitegekere ishyiraho ubuyobozi bw'ikirenga ndetse akanahabwa uburenganzira busumba abandi mu mitegekere y'icyo gihugu. Bashyizeho kandi uburyo bwo gutora abaperezida, inteko ishinga amategeko ndetse n'itsinda ry'inararibonye ari naryo rigenzura rikanatora umuyobozi w'ikirenga. Mu mwaka wa 1979 hahise hatorwa umuyobozi w'ikirenga wa mbere witwaga Ruhollah Khomeini. Yapfuye mu mwaka wa 1989 afite imyaka 86, azi indwara z'umutima ndetse n'ubuhumekero, cyane ko no mu myaka yari yabanje yakunze kurwana n'ubuzima bwiganjemo indwara z'izabukuru. Nyuma y'umwaka umwe mu 1980 ashyizweho nk'umuyobozi w'ikirenga, nibwo habaye amatora ya perezida ku nshuro ya mbere Iran yindutse leta ya Kisilamu, maze Abolhassan Banisadr aba perezida watowe n'abaturage ku majwi angana na 76%.
Amaze umwaka umwe yahiritswe ku butegetsi n'abayobowe na Ayatollah Ali Khamenei atorerwa kuba perezida ku itariki ya 13 z'ukwa 10 mu 1981. Yaje asanga igihugu cye mu ntambara yeruye na Iraq afatanyije n'ingabo, inzego z'umutekano nk'itsinda ry'ingabo z'impinduramatwara. Iyi ntambara yisoje mu buryo bw'ubwumvikane. Ali Khamenei yabaye perezida wa Iran kuva icyo gihe kugera tariki ya 3 z'ukwa 8 1989, ari nawo munsi w'umuyobozi w'ikirenga wari uriho Khamenei yitabye Imana. Ku munsi wakurikiyeho tariki ya 4, itsinda ry'inararibonye ryagombaga guhita riterana maze rigahitamo umuyobozi w'ikirenga ukwiriye kumusimbura, maze Khamenei aba ari buza ku mwanya w'imbere. Ushobora kwibaza uti umuyobozi w'ikirenga muri Iran ubundi aba afite izihe nshingano? Umuyobozi w'ikirenga muri Iran aba afite inshingano zo kuyobora igihugu, igisirikare, harimo gutangiza no guhagarika intambara, umubano n'amahanga, gushyira abayobozi mu nzego zo hejuru nk'ubucamanza, abagaba b'ingabo ndetse n'ibindi. Umuyobozi kandi aba ari n'umuyobozi w'idini, agakurikirana iyubahirizwa ry'amategeko ya Isilamu, akanagena imyanzuro ntakuka mu miyoborere y'idini. Ari nayo ntandaro yo kuba umuntu mwiza nka Israel na Amerika barahisemo kwerekezaho imitutu y'imbunda zikaze mu buryo bwo guca intege Iran kandi hari perezida. Ibi kandi umuyobozi w'ikirenga bikora mu gihe perezida aba ayobora leta, agashyiraho minisitiri nk'ab'ingabo, ububanyi n'amahanga, ariko babanje kwemezwa n'inteko ishinga amategeko. Ashyiraho kandi gahunda z'ubukungu, agakurikirana iyubahirizwa ry'amategeko inteko ishinga amategeko iba yatoye, akanahagarara Iran mu nama n'ibindi bihugu. Ayatollah Ali Khamenei akiri perezida mu mwaka wa 1941 yasimbutse ubwicanyi bwari bumugambiriye mu mujyi wa Tehran, ubwo yari yatezwe igisasu mu gakururamajwi igihe yagezaga ku baturage imbwirwaruhame, ari nacyo gihe yakomeretse bikomeye ndetse n'akaboko k'iburyo kakabigenderamo. Mu gihe yamaze ari umuyobozi w'ikirenga, ibihugu byo mu burengerazuba nka Amerika byabangamiwe n'ubuyobozi bwe, ariko nta gitero simusiga cyari cyaramugabweho nk'icyamuhitanye. Umugore we wari kumwe nawe ubwo yicwaga yagizweho ingaruka n'ibisasu, ajya muri koma, ndetse mu ijoro rya tariki ya 2 z'ukwa 3 2026 byatangajwe ko yapfuye, nawe yari afite imyaka 78. Bivugwa ko ubwo Khamenei yapfaga hari n'abandi bayobozi mu nzego z'umutekano zaba zarajyanye nawe, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zizakomeza gufatanya na Israel muri iyi ntambara kugeza igihe Iran izasubira inyuma cyangwa ikamanika amaboko. Leta ya Iran nayo izwiho kuba itagipfa kuva ku izima, ikomeje kwihagararaho no guca intege Amerika, irasa ahashoboka hose Amerika ishobora guturuka yigabaho ibitero. Kuva intambara yatangira kuwa 28 Gashyantare 2026 kugeza ubu, imaze guhitana abarenga 19,000 bo mu bihugu intambara yagezemo nka Iran, Israel, Lebanon no mu bigobe bya Gulf, ni mu gihe abarenga 300,000 bamaze kuva mu byabo.